Bismillahirrahmanirrahim. Aunu jalsa kuriya genda mi fashani. Frota miedmeti vote gadi ehmi ma vote nikma janje rangabel jasse ma izar mes qadanna.
ඉසතර මෙම්බරුන් කාර්කෝල චැක්කෝ දෙවන් එදෙන් අද ජුම්ල හවෝට එක අවුන් වෝට දන්නවානම් අද මේදුක ෆෘතම වෝටකි गदल उत्तरदार अगस्त नंबर मोहम्मद इब्राहिम मुशल्वाफावा कानून नंबर आशंग ऑब्लिक देहास नोए दिवेराजे पेंशना बे कानून इस्लाह कनम गबिल रईतुल मजलिस बलागत मामद इज्जत मेंबरों ने फरना गोतक वोट देवंगे දෙම්මෙ නෙකුණු වෝටුක නතිජා මජ්ලිසුක ජුම්ලා අදදු නුවදිය තිනේ හාසරති මෙම්බරුක ෆස්තොලස් ෆෙන්නකම වෝටේ මෙම්බරුක ෆහේ නුෆෙන්නකම වෝටේ මෙම්බරුක ෆන්සස් දේ වයිගොතක වෝටේ බේන නොවාකම වෝටේ මෙම්බරුකනේ වෝටුක බෑර් මෙම්බරුක ෆන්සස් හතේ ෆාසෝ බේනුවා අදදු 29 එහෙකම මෙබිල් බලාගතුම ෆාහෙන් නොයි मेदुग देवन वोट गदल उत्तरदार अगस्त नंबर मोहम्मद इब्राहिम हुशलवाफावा कानून नंबर अशंग ऑब्लिक देहास नोए दिवे राज्य के पेंशना बे कानून इस्लाह कनो बे रईतुल मजलिस आज मेदुग देवन वोट गदल उत्तरदार अगस्त नंबर मोहम्मद इब्राहिम हुशलवाफा दिवे राज्य का ले होदुमन नुहन दतिवा कंफाह को एमसल हल्लु कुनो रईतुल मजलिस को देकवडन्नवा गोते देनेगतुम टका हुशाला करार रईतुल मजलिस बलागत मा इस्लाम मेंबरना फेडरना गोतक वोट देवंगे දෙම්මෙ නෙගොණු වෝටුක නතිජා මජ්ලිස් ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගද නුවදිය තිනේ හාසරති මෙම්බරුන් ගද ෆස්තොලස් හතරේ ෆෙන්නකම වෝටේ මෙම්බරුන් ගද දිහේ නුෆෙන්නකම වෝටේ මෙම්බරුන් ගද ෆන්සස් තිනේ වාකියොතක වෝටේ බේනු නුවාකම වෝටේ මෙම්බරුකුනේ වෝටුක බෑර් මෙම්බරුන් ගද ෆස්තොලස් තිනේ ෆාසෝ බේනු වාද 32 එහෙන්කම මේ कराරු බලාගත්ම ෆාහෙන් නොයි මේදක තිම්වන වෝට් सरकारी फरातुम फेदु देखनु दायरा अगस्त नंबर इब्राहिम दीदी हुशलवाफावा इंसानुं के गुणवन ट्रांसप्लांट कुरुमुग बिल
ರೈತುಂ ಮಲ್ಲಿಹುಂ ಬಲಾಗತ್ ಮಾಮದ್ ಇಜ್ಜತರ ಮೆಂಬರ್ನ ಫೆಂಡಿವೆನ ಗೊತ್ತಕ ವೋಟ್ ದೇವದೆ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗೊಂಡು ವೋಟ್ಗಳ ನತೀಜ ಮಲ್ಲಿಗ ಜುಮ್ಲಾ ಮೆಂಬರುಗಾದ ನುವದಿಯ ತಿನೆ ಹಾಜುರತಿ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫಾಸ್ತೊಳಸ್ ಹತರೆ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ತೆ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫಾಸ್ತೊಳಸ್ ತಿನೆ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ತೆ ಮೆಂಬರುಕುನೆ ವಹಿಗೊತಕ ವೋಟ್ತೆ ಬೇನು ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ತೆ ಮೆಂಬರು ಕುಸ್ನೆ ವೋಟುಗ ಬ್ಯಾರ್ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫಾಸ್ತೊಳಸ್ ತಿನೆ ಫಾಸೋ ಬೇನುವಾ ಅದದು ಬತ್ತಿರಿಸ್ එහෙන්කම මේ බිල් බලාගතුම ෆාස්වෙජ් එහෙන්කම රයිතුමලිය කබාදුක සතේක හවනමාද්දාගේ රාගාවාගතුක මේ බිල් දිරාසා කරම ඉජ්තිමායි කොමිටිය ෆොනුවිජ්කම් ගදන්නවා Admiral Water Midanamani Kanun number 16 oblique 2020 Maldives Media and Broadcasting Regulation के कानून के विहिवन मादा के शाविनी के दशुं Maldives Media and Broadcasting Commission के मेंबर कमा Hemwer Two Hearts Alfa Al Muhammad Farshad Ayyan Korewa में इज्जत मेंबर ने फेनवेना को तक वोट देवुमा دم نكون ووٹ کا نتیجہ مجلس کے جملہ ممبروں کا نوادیہ تینے حاضرتی ممبروں کا فاصلہ سترے فنکم ووٹ تے ممبروں کا فانساس ہترے نفنکم ووٹ تے ممبروں کا عدد نوے وہی کو تک ووٹ تے بین نوا کا ووٹ تے ممبر کنے ووٹ کا بیروی ممبروں کا عدد فاصلہ تینے فاسو بینوا عدد 40 ہتے එහෙන්කම Maldives Media and Broadcasting Commission member kama Hemwer Two Hearts Alfa Al Muhammad Farshad Ayyan Korewuma Fenwelana kama Raitumallihum Faswejje Dengme vote कानून नंबर 16 oblique 2020 Maldives Media and Broadcasting Regulation के कानून का विहिवन मादा के शाविनी के दशुं Maldives Media and Broadcasting Commission member kama Dal Midu Billuri Villa Alfa Lila Safa Tawfiq Ayyan Korewuma इज्जत मेंबरों ने फेडरल को तक वोट दे हुए थे शफा शफीक आयन कुमार इज्जत मेंबरों ने फेडरल को वोट दे हुए थे
دمن نقول ووتو نتيجة مجلس جملة ممبر قد نودي تينه حاضر تي ممبر قد فاستور ساتره فنكما ووت ممبر قد فانسا ساتره نفنكم ووت ممبر قد نوي وهي قد ووت بين نوا كما ووت ممبر كونه ووتو کا بير ممبر فاستور تينه فاسو بين نوا سالس هته එහෙන්කම Maldives Media and Broadcasting Commission member kama dal midu bindur vila alfaila safa shafiq ayan kurma fenona kama raytmalihum faswej ad medu ke fahuwot kanun number 16 they has fan service Maldives Media and Broadcasting Regulation kanun ke vihun madda ke shavini ki dashun Maldives Media and Broadcasting Commission ke member kama gaf gofi al ustada amnat sarahat izzat ayan kurma med izzat member na fenona ma gotaka vote tevun ede دمن نقول ووت کا نتیجہ مجلس جملہ ممبروں کا عدد نودی تینے حاضر تھی ممبروں کا فاصلہ ساترے فنکم ووٹ ممبروں کا فنسا ساترے نفنکم ووٹ ممبروں کا نوے وہی کو کا ووٹ بین نوا کا ووٹ ممبروں کا عدد سمے ووٹ کا بیر ممبروں کا فاصلہ تینے فاصلہ بین سالس ہتے එහෙන්කම Maldives Media and Broadcasting Commission member kama gaf gofi al ustaz Amir Sarahat Izzat ayyan kurma finiwadana kam majlihum faswej आज मेदु के एजेंडा का मसकत निमुनी दे मल्लियो जलसा उन्नानी 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के हिंदू नगर सुमेट का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मजलिस निमुनी